hakuosha nawo nindi wanta wa mwiwuru ni wahamaseki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atumbanji munyunza yejima mwakayijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwakayitanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu ti yenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwakakomina nyaka. Twalenuma zukuma tunge jima twalenu o twalenu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu twalenu o twalenu o twalenu. Samwina kumpindisha na tena wa awanchu atanishana maufarini na yeno insangu ya Maria ka etwa mona ne aza changa Bible jejeni ka amina kutonjo kana mkumana achwamba aho kuri Bible jao je laure mutongo joka yao ti Bible aza changa ta hindi chirine yafuma ho munyichi yao kairi insangu na kutongo joka imani Munere kinene munatwe kuzatisha Bible tunga ntangishu ye yalwa ina kuikara mu Bible yene munesho wangu muhase kuzatisha Bible magana muhase kutunga tangisho yene yakulwa kufuma Bible munatweshi muhase ngwetu ilanga chimu kuyichunga nawo ozo munamuitunga nawo muti namulonga na nzambi muli namulonga na kalunga mulonga chizu ndi munjira yalwa bomu naza lizuleni munjira yakuluwa kuti kutanga izu ta nzambi mungovu ya spiritu ya nzambi kuli kutanga lizule ya kalunga na ngolo ya spiritu wajira lona ukenga ulejanti erutuwala mwa kusaka uleze watu eje muchani kuti kutanga nawo che izu ta nzambi kuli kutanga cheka lizule ya kalunga kulonda uno mu verse unateli kuzacha kulonda ntwa kuinki mali mangana umbate mo verse wase kusatsa twakane mali ana mazu kuiparu muna mulonga iparu muna azemazo muna walo muna mweshi kwa muna ngabwe na dinga na profetu mwa kutamba muna mchitokoro wakwena ka profeto mwa kulionga muna mchitokoro kwene muna bwenye na mazo ati kumkanda wa Mateo Mungu tanga mazo ali ku Mateo ale jeri mwanteswa na adinga na mbomba ale jeri matauti Yesu Kristo we azapo ina mbomba nindi yenu makadimweke shikuda atu Kristo ngweni yenu mukali solo kuli atu Kristo kulonda ka jahika nyama wakwi wakekanu mulambo kulonda itambo likudantanga jawa na ikani mangana ase kujia chimuna uze apengange mulambo ase kubeta ila kuize tanga wechele wasezele oyishimbenkero wa Israel oyishimbe ine wa Israel muntu weje mwadinga na mbumba mwambwiri kudati kulisaka chindira kushaka mahanka wao mutu osapo ina mbumba muhandu ine kufuma kutisaka chenyi manga inga toma kwa wenyi ichine muntu udina mbumba na mtoke shide change mutali na mbumba mutome sale chinga kumuhani na mulambo kudeka Kristo kwangea kumuhani na mulambo kulika Kristo nolona ka Kristo aireja anteje mana imuntu na toki de ngao zika Kristo aleze watu wose nango yo mutuni na tomole ya kumutambula kudantu na mutambula kuli watu wose wadinga imwevu chewa Yesu apuye muvumbi wa Yesu seka nao dichie na kuzacha mazu nindidi kiye mwaza chisaze mazu ngwenyiga nindi chineri Yesu arezero na muntu kwena kutumwikesha kudeka Kristo ngenyo mwalingire Yesu alezero zo muntu yakulisola kuli atu Kristo ni antu lero kamana twatera kuire jale tinilambo kudeka ngwenyo na watu lero twatera kwaleza ne milambo kuli yetu kutia waireza chiro mazu mwalonga kwivo maza wazache makoloka mukuluwa isangwina kuosha yuma ya chengi maso na kwanjika yuma yeka ilanga leo watanga nga Bible wani ozonge kwatanga mukanda wa kalungako tukutia momwe mune kamana dimu mwani na uvango chongo mukiko mwe wetange mbible kudi kutanga izitanza abina kuruwangesha kulonda ncho akukenyi akuyima idina kuli kutanga lizuli akalunga na kuruwanganyisa manga watu akuzange wakuhane bima ali nayo leo utina mahete leo lina loheto utuko iza ninde nyinku 50 kwacha huko mwinka iswai mutu mweza ngo kwana ko 50 kwacha na umwana yawashwashi ilanga leo kuzira kudimba ndi zambi na reji ni ozonge mweza akonga ngo kalunga ngo weze ngweni leo ko nyika wa 1 million gena ngo ana ko 1 million business age na kufo business we na yofana ule ngache mtu washwashi kuhana ichina kuirauchi kwa kulinga watu wose nda heti nachi ngana walinga kashili bali pitchse ndio waosha demu prophet nini kuyakaya 10 na ukenza tu prophet wako twamba kalunga na hanji kele mkanda wenyi
Kumiaka ya 10 na kesa prefect wako Lionga. Mwatia ode chatangishi mwanta Yesu akulomba ntikeni kumali. Mwefa leo mwatangishi nga mwata Yesu malomba atunga ngwani kwa mali. Chateme sheria tumbanji twindi waileshe nikweshi bayi mwakatambula chuma nichi muku makasa awantu. Tumatume tumbaji twina kutangisa waleze ngwe kana mukatambula nbachuma chimefu makumna kwa watu kwako. Ndanga lero antona kuitangisha na neku nezi mutu na kuitangisha zidanza mtinga mu mwiki. Wewe na kwa tangisa nga ngi kuneza mutu neza na kunangwa iso ya kalonga kwa ngea muhani. Kuhana chuma chinga cha kufuma ku muchima we cha kubula kukanjikisha. Kuhana kwa ngati fume muchima we chako na kukanjiza kuli mutu. Kumwinga muntu mulonga ona chifwana yuma ene anza timu kwanda kweli. Kumwana mutu momone fukuhana chuma na zate mukucheyo cho. Ndanga yatera kuikala nshimbu. Wewe katera kupashimbiko. Zichiti yuma ide amaseki. Ko yuma ile amavunyo. Nawa akwela ufweti muchipombero chinga ufweti ijo 10%. Ngwa kulinga ufwete muchikungu yoko nga ufwete 10% ngwa tai. Mukanda wanzambo wa wiha isangu yadine wa isarera ya itade. Dai fika yechi mukanda wa kalongo au yakoko yapuye mujimbo apuye kuliwana wa isarera wa itale. Dai kwane ya muri 10. Dichi mukanda mu dima testamenta edichinya twambuli. Testamenta ekuli na kosha naudi, testamenta haina kosha naudi. Changao mukanda mwapa mikanda yali tatera kuhandu nakana no testament ya ina kwanjika ngachili testament ya mwaka ya kwanjika ngachili dichitudi mu testament yanga yaikulu ndi yayiha tanga tu mu testament ya mwaka ta yayiha ila chukudizira kumana kuima ina ichide mukanda okulu ila batch send intangishe mukanda okulu na kuleta mu kingdom hapo tatera wase kutangira ko yene mangana ku testament ya ichile ya mwaka. Ose kanda atumbata izi tangisho yakuze ku testament ya mwaka la kuinea kuno ku testament ya koko. Nateka nima. Nyoko mwa. Tongo kaina mande. Singa nega. Nda drive ya. Mafeta mali. Feta ngamali. Mafeta ode. Muchipompelo. Tuna fete weni. Mafeta neni kwenda mkiringa. Mlonga isangu na koshelana. Na koshela muramu mwanyi. Amavulu. Chura mavulu. Chura mavulu mu njila imwiri. Muchu wayanga na chipompelo chindi una chipompelo chindi. Are pompelo ya ivu. Evulu. Ami chuma na hosheli hano hini ringana. Twari na kutanga chemanzu ne ichmunezi ringana. Tuna kutanga. Bari mama umu wafunjumuke. Hakutena mazu hakushika nao haofari. Na kufundila weno haofari. Linda yeno kuitangisha machengi. Baine umuna kutangisha ukuna kwena kosha ari kweni kunyimi kungane kwari. Umuna kosha machengo. Baine kuishi na wairimbo wanyi. Na kutwala mazu machenkari na hoshi. Hari sangu ya kuilane anakuitangisha nawa Maria riwe kuishi chukulombanga ndi kuishi mutu hela na afu chenku muhana offering nemura numu namoni ne chinalumbulukile mlonga echwa mavulu anachurili mali echwa mavulu anachu chwali munjila kwa uja kuyana ku rifukula kumeswa kuila hilu chuma ho chakuila chukunkwasha nukunkwasha wani na kurifukula chona chechi tuna kuchisha hela mafuka ngai na kurifukula ku mwa kahane mramu china lumbulu kilimlonga na kuyana na kuiluka yuma ikwa kaha nemra kwechu na wakuishi we kwa heko au kuchukushalana echu hela heko amnafuni mwasi na kukula na kutangisha ya Maria ho mina kushijare hela 7 years amina 72 years kamu 72 years ya kutangisha ya Maria na kufueta ngama ofari kalelu bashu mukao muna kuizanawa ana maofari nina ikwao ina mwana malombelanga kumakombelu aitwamlanga ho fumenu nzenu ku musangu ya Yesu ndimuli ku ama kwa kuwa na ninda anabuchwa uchwa tachikili kutange chuishimbi na Bible yeni ya sendao yeni kumakasa
kalelu kwinza na wa kuishi offering nendi kuishi kusangu ya Maria ne o Maria nayo wasemini Yesu o makoti ka nemra mumu kwa mwani mulo insangu ni olok mulonga church nenjila hanu achipate na kutanga unsangu ya Yesu kuisha na shigire kuishi mapampakanga ya kutanga we kuinza kwena kutanga unsangu ya Yesu na kuinza kweni akakutangisha ringa na rishi una kuinza kweni na kutangisha unsangu ya Yesu ne na kuchuneza kuntangisha unsangu ya Yesu omurimu na hani kusakulila muramu nawa kulonda helanne kala munjila shikwao joskwila nama injila kumana chinga nishi injili ni ishi injila ya Yesu kama nchuna so kusankila mani muro sangu ngemuli ya mengana nangu anaka kusakulia hakulinga miaka yosene nguna twame umazu kana ngo chipomo chikuweva ngavene mu Biblia chikwatangisanga oloze amazu ngene fali kuminole lelo nguna fulele sangana ngwamya mazu anangutone sakaha anangulili nawa lelo linongana bize byose na vene zonga pengana kozata chipomo ze maoko ngopangana kuya bizo pangana kungunangula bimwe na bimwe bizo ya muchano nangwira oloze bize bimwe nguneva pangana kungutwala mujila byeka bizo mwana nguna nguna biseze kamule mwana chikuma kusakulia hali eno ngamba chakalunga muneza na kututonesa na kutufumisa mushiri na kututwala kuli Yesu Kristo mangana hapo enga kwa mululo wetu ngana sasa mwana kusakulia chikuma muli amazo aranguhete hakatika mchima wami Omazo mrashimune nyuma ya tamai mwajengana kugira yako na Colombia ite neni korona nyuma mwajengana Colombia jeno jumana tena nga jakwira unaga muchipomperu kuna mano chola kulomberera mama Maria wenda uchulombererako kuna mano chola kana kurufukula kuna kumakombelo dimazo weno wana shika mamuchima kama nare na kuzatisha mwaya shimbia nzambi wani nari na kuvulumana anakishi maimoni kwa yani anakishi akuso chai mwana ngama na ipopanga jimbango ngale ni makendo mnashiku kuronda na chikasha niyo mani ai kwenu anga Yesu ni chamwe ni chetenga ndani fuma lero Yesu ndi mali chukulondera ngama ni Yesu Kristo zambale amen amwana nasake mnawashachwa ichi ero hakutiansa ya Yesu muko mukwelera tahindi muko mushia kutogoro chikumukwelera mani ijeje majumna akwele yakaina itumwita nene ya mkungu tahindi nekali yale mu Rwanda mure kuwelela mulonga muri kukuwelela chikwawi chuna kuwelela ama kwa anachoshi ku chuchwala mjila chikwa neji na shimu nikushishika demu na ina nsangu yikuwa kumana yari di mnoga ne chukuri kuchwala mu nsangu yaiwai kuchwala kani amawena nikufumishaku ama kumana hana yari mu ahosheli mu malumba inawa nikushia wewe ema ichi ina yuma ichi na dingana ukweli kufuma ku once na hani tunashika 32 years kuchitogoro biteni na ina itende kali ya mkonguruchi ndolesta chikicha cha hindi limwa diwa mwini weno man Nikodemu adinga wa ntweri kuna uri yuma ya nzambi wadinga na kutangisha Isa rera mpinje ile ilanga wejina kumkwera mwanteso no wakula dehi parade ya natiko ndi wabarumukiri ana ili na ufuku na uvari kichachi nero ake kumura wandaza mbeni Nikodemu tinga ubarumuke munga chima kwele yes yena kuindi ateteri kwa mwana kudinya munako wadogo ishi na ukwelera ye hatari ninda madinga neruka Bible yakaye Yesu ni watariri kukankira kwinduka wamwe akumkwelera ye Yesu ndichine neno mkwelera Yesu zambale ndichuma china remi Yesu ndichamwe muchimo ile mwate kugara Yesu bai kwanu kitu do wantemeshi bale tansango ya Yesu ngama chwama ina keni huluka Thanksgiving uwana mucheche na uhane numwani Thanksgiving so nakengane chinumbunukira aina Thanksgiving yasatika muremwe hakuosha nao nindi wanta wa mwiwuru ni wa hamasaki wejima anawunyinki dichiyenu mwakerishi atombanji munyunza yejima mwaka yijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira
mwakaitanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu. Tiyenu, aminidi nenu mafuku ejima ni kwa kakomina nyaka. Twalenuma zukuma tunge jima twalenu o twalenu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu twalenu o twalenu o twalenu. Ina keni huluka Thanksgiving uwana mucheche na uhane numwani Thanksgiving so na kenga ni chinumbunu kira ina Thanksgiving ya satika murimu. Okay, eneno kande tuyakuri nao chuku yiwo eno aireje na Thanksgiving ichumanya Atulesha now Thanksgiving kusakirila inzanta yuma yena kwelele kumusakira dicheni mwahana nga yuma aireje na matire kwa hana yuma mchidi kala jesho juna kwati dijwa tela kuhana chuku yihana kulonda yigudi kwijere no na kaisa chimunjiranye kwijere no de na ke kulonda mo mbuni ne nane ama kwao ukwana tuna kuhana ma Thanksgiving but ama pastor hidi wajiranga so ya dumbo ja fonja na yona pastor dinza mbetani ndinga neru kuwanyi yuma aireje nga wansanya Thanksgiving ena Thanksgiving amina lumuluki wanyo yeno Thanksgiving mwahana nga yuma churumure yuma mwahana malindi yakudandi yumanyi mwahana nga ifuda Thanksgiving rinifukura Thanksgiving ama kwao asendanga tubaga tunarimi ku hari ukusenda disaka kwa kumsakila nzambi hayuma yuna ngwile muri chino chaka hela nga okay so dipate di endang hamna dina Thanksgiving yambuka mafuko ambuka okay ewa chareke no enjoy kira Thanksgiving ne mumayirukira Thanksgiving now ya okay Thanksgiving ekala kusakilila hari yuma inangilile inzamba ama wena chama ndukumi wanyi ndinga kumana ora machecha atende mapende ngabula kachamu oho dichitiye no dijero na fula la mkulonda ne hulari Thanksgiving kaza jagata kamera mwe tien ni tangi de dino tien mwa Aroma chapter 12 Aroma 12 verse 1 now dichi eno anako etu nairemberere hansangu ya rula nzambi nami lambuleno njimba yeno iri mulambo wa mumi wajira wakutisha nacho nzambi kuwaha di umudimu weno wa Kristo wa maana bai mulondeja mwelanga antu amakonuku ilanga itongo joka yeno ibarumuku kwikara yayiha kulonda mushishitu mwaya muchima wa nzambe diwa uwahi watishanga kuwaha walala chikupu munawa mazichu na atanyi niudi muka Kristo na watera kulambula yumanyi kuti nzambe kabaka kei yumanyi munati kwa nitangu chengi na ulambule nijimba yenu nzambu na okenga yumanyi ukulambula nga mujimba wei tachi chinya usambili kumkwereranyi Yesu nena mkwede Yesu nekade mwana kanza kulondao tweshi kuzatisha uomu wei nikuhanda kwei kukongera mnyidimu ya kumulemesha una tweshi kwa kuchipopenda kutwala wenyilambu ne Yesu mumuchima mwose waka ya mwulo tiyenu mwani muntu kumkwerera Yesu na kuhanda cha kumulemesha nzambi na uomu windi na abadi kona muntu na kutwala nyilambu indi kuchikompelo kuji masaka akabaka indi kuji hinyimu nini kulonda nzamba mukiswiri nzambu akiswira ngancho eji manetu
Enga mukanda zamna uchikasa cha hananga dichakisiranga inzambi necho. Injira no danu mulambu wa mjimbo we kudin zambi zambu kuba kukiswira. Mwan? Tieni mwan. Nikuyura na mina nyilambu ya yako ndi mukwa kola nemu. Kwelo kapi? Di chime makewole. Nyilambu ina hani mafuko amavulu ina iku. Kude. Mulonga nemu na kuletesha muntu. Muna kuinga muntu di unakuda. Ojao. Ilanga china abadi kichu. Kunona kabaka kiena kuinko na mkweli una akanti una shikami ndimu muka. Chinadegani. Na unzambu atia nga kuwaha na nyilambu ya mchido. Kunona chuma chena kuinka na kabaka na. Hera negu danginga muna mumukala. Yinkeno aidish. Chinadegani mwani. Mweruka wanginga mweruka mnyikala yenu. Kwa saa mfura mune ruki. Mwayinka ode. Emna kuishi ya nenu kuhonda nzamaga nkisuri kuchipompelo. Kuchipompelo na kuyachi. Chinalemi kuhana kuinka ananginga adi mumukala. Era mfuira atushina kaji netu. Kulonda mweke sherilula nzambi. Kudeni. Chinalumuru kiyaya. Ancha tulombonuke. Zambale. Twalenu, oh twalenu, sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu. Twalenu, oh twalenu, oh twalenu. Mane tuwego chindende kwesikana mazu tunevu. Momo kulima ukamwena wanangwa watu fwetelenu kandumbu yetu mawana wazibafiri manga bakawane kutoko kanga chilingetanga yami afire ikamtambu imwata Yesu koko yami nangu pangana kumfwetela jimbongo mwa mchano mwaka wana kutokwa nyichiku Mnatindi ngana ngwami kulima ukamwe bana kuvuluka ngana ngwawo tufwetelenu ngabatanga jetu baze bafureliye kanga chilinge kulitanga yami uza afureliye nangu putukanga kumufwetela ikie katambuye mwata Yesu Kristo hatete koko shimbo hakufa chenye Yesu kamtachikijireko uloze no mchamu waine kufwa hakulinga kena fulehi ya muno nyina ngutambula mwata Yesu Kristo nangputuka kumfweta jimbongo mwa mchano Yesu makali umangana nenyi nyichiku ochihula chakufwetela watu wana fulehi chakona kumtambula mwata Yesu penge chakona kumfwela mwata Yesu wana elie mungehena yamwani chikanga mukanda wa kalunga una hanjika ngwao hakachika yetu na kalunga halili hako umweka ha oli hako wanafuluka mukanda wa kalunga ikie Yesu natanga mukanda wa Kolinde wa mchimwe mukanda wa Kolinde wa mchiwali chapter 5 na verse ya 21 ngwao uze azenekele kutachikiza shili amulingishile kupwa shili hali etu mangane etu tulinge kupwa tukoloka chakalunga mulikie shikanga watotea kujua ngwetu kalunga na hane kusakula kuli watu wosinano amavu kalunga na tenge mutu na mwane kusakula muyuma yosena shikanga ngena tumivolako waze watangajeni chipoze tanga yenu hapo ina kutoma ngano amavu yene momulingishile ngwenu wafenga chako na ufela mwata Yesu yene momulezele nina mfetanga chili makumona makumona watu wavulwa na kwanjika ngo hakulinga mutu ngena fule na elie mzo mungiheno anaso kumfwete yango tumbali na asoko yamwiwe ose mukanda wakalunga utuweza ngao Yesu ikie vanyi ne kupamulambo wa shili Yesu ikie afwetele ndando Yesu kuze kulusu mangana yetu atuvuluke kwoloka ka hakufwela ikie Yesu ka mukanda wa Yohana chapter 14 na verse 6 ngoni ameamijira ya muchano ya mkuyoya na umwepimbi mweza kulitata kwa angali amika ose watu akwanjika wange mutu nafulehi na elie mungehena ngwana aso kuhana mali mangana uzo mutwaye ngambu ilo alewani na Yesu ngwetu mukwana kuhanjika wanaichi ya mujira Yesu mwani wanaichi ya mujira Yesu mutu wanda wazachise mali shikanga ngwana mwulisa kwa mama kalunga mwasa kumfweta mali manga mkaye mwilo chishi ya ngwetu mukalunga ngwetu ikie mwenya yuma yosena kalunga ikie mwenya mali mwenya yuma yosena na mafu oso watu wana kumutuka na ngwana aso kumfweta mali mangana wakeo kasi kweta mwilo ngwetu oso ochoka ichumukio koko mo Yesu ikie napulehi
mulambo wa milonga yetu ya shili. Yesu ikie nafuetele indando yosena hakumbwekesa manyinga enyingwao nevusale kalunga kuwa nafuetele indando yosena ina manele sina lituko yenu na yami kumfuela ye Yesu yengo natuanda minango yetu ngetu nafu mangana watangaje tu akatufuetele mali tukase kufuma mungehena tukaye mwilu kachishikashi wako mukanda wa kalunga mukanda wa Luka chapter 16 Lohanji kali uze salu heto na Lazaro maitanga ole ize uzo mshimbo kana watanga ole emwani uze salu hetu afuile chako na kufuila kalunga ile mukamungehena kakapwile chance chipweka wakapwile chihela chakulinga ngwa ikiena aza kufuma mzo mungehena na kwa sakwea mwili chapwe chauchi alwesele na Abraham ngwenye alwesele Lazaro mangana hasa kufuma mzo mwili wapwile mzo mparatisi mangana hasa kuyana kuwalisa watangasheni wapu ena kuyoya hasa kuwalisa mangana bahone kumukala ikie mzo mungehena apwile mwaka kwa pile kwa cheka chihela chikwa chakulinga afume mzo mungehena hasa kuyamwili koko Rozo watu anaongo wa mtu anasa kumfuetela mali ali mungehena hasa kuyamwili na chashwa chwashwa koko yemwana shikanga wazo watangashe tu afuele chako na mfuela Yesu Kristo ali mungehena wali na muchima ngiko akapile ngao mtu na hasa kufuma mzo mungehena na kuza kutulesa yetu hano wa mavu yetu makawezale rozenge mtu nafu chako na mfuela Yesu na ali mzo mungehena kuna wachi na mani chipwe mkamfuetela mali tunga chili noso na chimikafa kwa ene chauchi momo ikielo alonyo kufuela makaba ichele atele kumfuela Yesu mwapo ena achili na kuyano amavu ukolo atele kumfuela Yesu Oloso mnalingi ikie nafulie chako na kufuela Yesu kunache na manele alonyo na manele chikanga ona yenu mama muchili na kuyoya yekanda mfuele mata utu Yesu Kristo ukolo wako mfuela eneluna monge munafulie chako na kufuela Yesu munalile mungehena chipwa mifuetela mali tunga chili noso na chisoka kwa ene chauchi waze watu wose wali na kufueta mali ngwa mangana mutu afume mungehena inga mwili wali na kumutuka na kalunga momo wakiwa na kukano mulambo na anele mwata Yesu amilonga ya shi wana kukana ngwa mwata Yesu newe na lingi wene ya uchasa kulusu wana kusaka mangana wa hakile kwa chiko wase kufueta mali mangana usu mutu wa mwili nao notate ya kujua ngotu uliwe ulimuli Yesu ka ikieshile ya kuya mwili mweni ya mea mishila ya muchano ya mkuyoya na umowa uchumweza kulitata kwa ngali ya mga shikanga umutu ngemaona kuishi ya muli Yesu afuele ngwini mangaka ishile mumali kechikasa kuya mwiko mchano changa mama Yesu kaikishile ya kuya mwili shika nawa ocho kuhanjika kana chipweka otangishilo kana kaya hapo mkanda wakalunga koko yapo ishinga nyeka ya tuka mkanda wakalunga kamwe chivesi wana sone kangwa umutu wana ase kumulwila hakwana mali chipwe hakumusokola kufuma mungehena na mali koko ya uchi ye mutu nafuna ile mzo mungehena kunako na mmani kunako mwana kwanga kufuela Yesu ka mutu mwachina kuyoya yemwana tasakuli akuchikuma yemwana shikanga mama kwesa kuva mazu ana mikafu ngachili ana mikafu kuchikuma na neji wachikuma kama unatachikiza kumana mba kuli bamwe bazive chikuu Longanga ngo festi ya tangayo mangana kyaka yoke kumana tewa na kulonga kaha mwana balingena kulonga kaha mayu amakuli mamutu kuyoka ko angaiwene nali hane chikupukuli kalunga kenyi na mchima wenyu osena kana wane kutoko kwangana fuela Yesu mwana kwangana fuela Yesu ino mafetale mali atupate service pembe mwana kandale kuivanga mwana kuivanga mauka kwao changa mazu mukana mwanjika kuli wako ino wazibali na kumivwa mazu muka na mwanjika kuli wazibana kumivwa namaleza ngachili atangishyo yene yakuluwa mazu nangwanjika kwaisange mwa mchano wenu mgunde foto chihula kuchihula na kuchikumbulula mjia yao mwene ngocho kana kuchilumbuna nawa mjia yako wangocho kumamwa mchano wene tutuliko shimbukanda tuli haki yeko mangana tumtambule Yesu shimbukanda lwalwe tuluhete mangana tukawane kutoko omukanda natushinganyika ngwetu imba unafu kana kapatanga yowe mwaka kufetea jimbongo kakwecho chukoko shikanga hatando ya ino wene kaha tuna hete tuatea kumtajikiza Yesu Kristo kie mlio wetu mwaka tupulamu yoseni akiko mazu nangu hanjika kuliwa kwetu kalungale mwana tasakuli yako chikuma mwana Satana anamtenu mukanda wa nzambi nao yena di nzambi ya makono na wachengi di itata ya ntwambi yejima nechimuna dimweni mumpanji chunadingana na wamvwali wena ayadimbe wadehi
na ntangishilo jaluwa jakuputisha anthu itongo joka yawo kulonda buli kumona kulema kwa kufa kwa mwanta Yesu akulusu. Mukanda wa nzambi nawo hashikili mwaka waterera Kristu Yesu wafwilila kwa kudiula nzambi yena wafwili kulonda kwa mwina anthu ejima anadimbe umu ntangishilo jengi na jengi nejima adinga na kudimwena. Mukwechu wawa nampinji jakutala mwevuriu indei wamwine wadeta hindikanda kuti nakulabila yumanyi mulonga Kristu Yesu wadihani ni deyo mweni kuikala mulambu wa hanshidi jetru yena wafweteri mukudu wa hanshidi jetru wejima yena diunekani mulambu wakutramwina nachi kunshidi jetru jejima na nochineri wafwiri hakulusu kola hanshidi jetru nzambu weteje ni mulambu wa mwanindi Yesu Kristu kuikala chikumba chakutukura nachi kunshidi jetru jejima bayi nilambu idina kulejau anthu muchipompero cha New Apostolic hera mukatholiki hera muipompero yenyi na yenyi nao anthu afweti kulonda yamwini kuti nzambuku kwila mwenomu ikuchuka nzambi ikuosha nao mudimwaza tili mwanta Yesu unekali wa mkunkulu ilanga nakulembeleli nami mukwechu umukweleri mwanta Yesu neikanda umukweleri mulonga yena udinangovu yakukwamwina mulonga wafwiri akulusukola nshidijeyi amujikili mwijamu ifuku na mchisatu wa sankili mukufu wa mwanta Yesu wa handa himumi na tresh kwa mwina antu ejima akuinza kudi yena na kukwera nao wafwiri hanshidi jau na nochineri yena wafwiri amujikili mwijamu wasangukili mukufa mukwereri mwanta Yesu wa mwinewi lelu chaya akayejima zambale mwani wawawa. Twalenu masukumatunga ejima aeseki mutena wakuyitongekela ejima aeseki ejima shakama mumwi tima wanshidi oti yenu sangu yinu ya mwanta wetu Yesu oti yenu oti yenu twalenu masukumatunga ejima aeseki mutena wakuyitongekela ejima aeseki